Yiwe mama kunzima kulomhlaba. Yiwe mama kunzima kulomhlaba. Yiwe mama kunzima kulomhlaba. Yiwe mama kunzima kulomhlaba. Asazi noma sophila noma kunjani. Asazi noma sophila noma kunjani. Yiwe mama kunzima kulomhlaba. Yiwe mama kunzima kulomhlaba. Yiwe mama kunzima kulomhlaba. Manje babethwa yini manje ubana ngibashanga uthwala office nesinentambe eziningi kunezabanye abacula ho awusuka nini madoda mangihlaba kanjeni intambo ngivele ngikhumbule le phansi kwelakithi kwaNongoma maninika ngenze lento yami le khona into engifuna ukuyenza lelo bese ngikwazi ukuhlala neJerusalem ho wash awuzo kustability kusenzana esingi akugangile futhi bakithi yaqalela mfondini yebya mama wemadogo ngimswela ubuhlungu lo mfana ngimswela ubuhlungu lo mfana ngimswela ubuhlungu umnikwa ngubani induni sikhuzi umnikwa ngubani induni sikhuzi ungithatha kanjani induni sikhuzi nyawablo bafana yanigijima bafana abanempahla ngobagijima ebandleni awube ngibezele izibandla la badala kulento kade ngifikile nina ayibona nje le ndaba yena ukunikhuluma la ngustability mina
silinga madoda silinga wempepeti wenduku zaba silinga mpepeti wenduku silinga wemboka silinga mpepeti wenduku wempepetha induku zabapha mina ngishinsizwa mina ngikhuluma ngensizwa mina igeza lensizwa lana manager yami ke le ngiphethe bafowethu ngoba sengibuyile lapha emculweni abaningi babetshela ukuthi kuphelile ngostability hawu khejile mngani wami ngikhona ngila ngani manje ngimshanga eginci esikhulu esinentambo eziningi inqwaba yentambo inqwaba ziyedlula ku10 zedlule ku11 singayekela abantu kuba ngu12 uNkulunkulu wami wabuya ustability Nkosi awusukani madoda khona mfana mloboka zonke awugabhu khona stability khona nqaka inkuzi inkosi yomgwaqo madoda kwakhona ngempela kumfana mloboka zonke awugabhu solo ntombi zimuka ithuluzi ubaba lo insizwe engisalayo adukhona ujomba speaking mfana msungibabele eduze kwakazi unkosikazi wakho untshentshana kwabafika iphongwane baba lo inkunzi engisalayo mina ngaze ngizalwe ibhaka mina angaze ngibuya phansi ethihluwe mina ngezwa kwaNongoma induna nami engiphethe lapha kwaNongoma umagwaza wemagwaza yakumemeza lapha kwaNongoma ngisabela umuntu wakuthi engizophinda ngishade phansi futhi le Eastern Cape umemeza umbikana wembikana hayi ngikhona wethu menyezwa imustability mfana mloboka zonke awugambusana salo ntombi zimuka ithuluzi hayi akangiphelele lapho ke mina ngithethe idlozi la ngiyayibonga mina nginsizwa mina ngiyayibona le ndaba yenu ukuthi isilo zonke ho wash hamba naye manager yami la ngizozwa ukuthi mina ngihamba nensizwa mina ngihambi nevimbi mina izoyibonga nawo nizoyizwa nje la maduzane nje manje abatshele wembokazi isilinga lesa kusisa isilinga umpephethe induku zabafo abatshele embokazi awangibiza stability wangibiza mfaka mlobokazi wenkawu wangibiza ngavuma kusho mina umzukulwane kagcisha kudla kwengcishavu ke wathanda amadoda ke waqeda amadoda uhlaza mfana njengendoni yamadlalo cishinza abanomzana isizembe kangaka wayithatha umntaka omkhulu utshana ukhokho wami ke lo kanti umkhulu wami ukadla bethi wili inkunzi enkona qina lapha umbembizeni mayingaze umsengo wenkomo zakhotha into ngabe impukane ziyokhothana umkhulu masonkehle lo ngizalwa insizwa mina nomkhwayimi ubova kovayisi kuyithopu kuyibottom fana ushayisa ingoma nje ngabe uyobhulaphi sengakaze inyamazana nobhajona egula lawo ubaba ongizalayo lo kanti mina ngumphephetho induku zabakho ulingathizo zabantu njengosathana umafika khweni lakhe wadumisa phenduka ngalali uzinze iqhudu mabuya kusi umanqizi into bayidede lihambe esokeni yimi lo ngiqhamuka phezulu enkonjeni enkosini yakwabuthelezi ngithi shaya ngesokalisa
kanjani kwamvu